سلام تماشاوان هجا هیدار من همو باشن و که هر برنامه ایروژی میوانه که من گله کی با قدر هیا ماموستا رونیسترک میوانه دیوانه میا ماموستا سرسرم سرچاویم راحتی سرچاوی تنیش سلام و ریج همو تماشاوان هره از گله کی کف باشم که از نمالا خومه از نابجم از میوانم از نمالا خومه گلک شادم که دیوانه می امنش کندن و تاتی دیوانه من هستین و کی تجربه می گلک مهمن که امر خواهش بو وی زمان شیرین جبو کردی ترخان کرنه مالات هزار جاری آوابه جبو تماشاوانین ما اگر بکار بید دست بکده رونیستر کیه هنه که جمعه شیر و بب که از گلکی شاد ببن سپاس دکم کیف باشی بله اجمردین ما نیزی که 27 سالی من از دیاسپورای دیجیم لباجر برمنی لألمانيا من بچلا و خواندنا و ماستری قداند بسر پروردهی و 2014 ورده بفرمی از ماموسته زمان کردی ما دبستان سرتی درس زمان کردی دنزاروکا نیزی که 135 شاگرده مهنه از پنج دبستان آدمه هر او درم دبستانی که لوی داری درسی دیدم زاروکا از به کیف خوشی و سربلندی کارم گیجم که علاقه گلک مزنه همو شاگردین که لدبستانا قید آوان هیه دما که کرد بن بشتاری درسی زمانی کردی بن تایبت من دیگه برای منجی او که اما ایسا 30 سالی خود پیروز بکن یعنی 30 سال درس زمان دایی که کردی به نوبر لباجر ایالت برمنی تیداییم اولی دیسا جایی که باشی هر وها علاقه گلک مزن هیه ام دو ماموستن لبرمنی دو هندکنی دیم حول دادن که حجمارا ماموستی الوی داری زیده بکن سروی دجی کار و خباتی مبردوامن لغینی وی همان دمیده پی پارالل از زانی که اول دم برکجی دو مدولا به زمانی کردی پیشکش دکم الوی درجی خواندکارین ما وک مدول درسین زمانی کردی لبامد بینن او تی چواتیه دما که خواندکار قیده خورسانگی هیچه دکن نوتی خودستینن لداویا همو مدولاده و افجی یعنی کردی جی یک جوانایه که خواندکار به قیده خوچه دکن لدو آزمونه که نوتی خودستینن و وان نوتی وان دکوین ناف نوتی دن هفدو به هفدورتی حساب کرن افجی هلبت جهی کف باشیه که ایدی زمانی کردی وقت زمانی دن این ناف نتوی دا آستا پروردهیه دشتی بکارانی ساعت خوش به مالات هزار جاری آوابه تشتكي پر مهمة قد نبى الولاتين خريبية الولاتين قد بين دوالة أجنبي قد نبى زماني كردي وكي پرورده بيت دايم حلدانين هوستاين وكيتا مالات هزار جاريا وبا ما مستر ونستيركن بچكي باسا برهمين تبركن چند برهمين تا این هاتنا وشاندر هنه و چنه گلوت قريب مالانه كي پرورك بله ساعت خوش براستی چیروکا من و نویسکاری از بخواهی ناجید بیجم از تشتاد جربینم از نویسکار جرباندنم من آیه کن لگورا حوجداری یک درکت ورتی دما که از به مالبات رد تکلیه دبون یعنی مالبات شاگرتیم من تمام چمود هاتن باهر من پرسنا دکرن به تایبتی جی جوان ما پرسنا دکرن دکتر ما مسته از دخوازم جی درگستی آخره یا جی حوال آخره هل بستک بچوب دخوازم به کردی بنویسینم شبرکو او ترکی نزانه آنجی آلمانی آوی نباشه تنی کردی زانه جبرکو جی باشور کردستانه آنجی جی روجلات کردستانی نوهاتیه آنجی جی روجاوه نوهاتیه جوبان آوی جی گلک جارا اف پرچم دهات کردم دگوتن ام اینترنتی دنرین ام دخوینن گران تیجمر ام فیلم ناکن ام تی ناکیجن مدید کو حوجه داریک ما هیه حوجه داریک ما کو برهمک سفک کو هموش فیلم بکن یعنی عالی ویژه‌ای و عالی ادبیات و مرد هلبت کاره بپیوا بلیزه مرد کاره هلبست قراسه دافرینه سدیست
لێ دەماکە خوێنەرێ me jê bitirsin dema ku nikare fîlm bikin ez bêya helbet ne wek rexne ez dibêjim wek hewcêdariya dibêjim lê wê demê min dît ku divê bi vî şeklî jî helbest bin helbestên ku herkes jê fîlm bikin bi wî havî helbesta min a pêşî ya bi berhema min a pêşî derket holê helbestên kinin ê sivikin yên bi taybetî ji bo ciwanan in bi taybetî ser evînê helbet evîn deman dibêjin evîna welête ye evîna dê û baba ye evîna ez bêjim zayendî heye min xwest vana hemûya di hundir ez bêjim baniyekê bixemilînim û wek berhemekê pêşkêş bikim gelek hat ecivandin yani rexneyên helbet neyînî jî hebûn têde digotin asta wê gelek hebûdin bilindtir bûya lê sedemê ew sivikatiya wê min ji xwe zanebûn zanebûn ev berhema min a pêşî bû dûr di destê min de kurte çîrok hebûn min dema bûyera şengalê qewmî gelek bandorik neyînî li ser me hemûya hişt li ser min jî hişt bi saet xweş ew projeyekê gelekî baş bû gelo tiştek bi şengalê hatiye ekî gelekî xweş bû ez dixwazim taybetî behsa vê projeyekê bi rastî helbestên kurte çîrokên min hebûn yanî min hin kurte çîrok berê jî nivîsandibû dema ku ev kiraset qewmî ez wek nivîskarek ezidî jî ez karim vêya bêjim ez bi xwe kurdek ezidî me jî ew demê min nerî hewara şengalê qêrîna şengalê divê bikêje gelê me tiştên wê derê diqewime divê ne tenê bi dîmenan bi divê bi awayek nivîskî wek berhemek derkevî ortê û min hewda vê yekê bi kurte çîrokên xwe bikînim xwînera nêzîkî 10 kurte çîroka min nivîsand û vana wek berhemekê ma tiştê bi şengalê hatiye bi perspektîvên cûr be cûr mi vêya afirand yanî bi çavên zarokekî bi çavên jinekê bi çavên ciwanekî bi çavên kalemêrekî welhasil yanî hemû ez bêjim hemû nifşên me vê bûyerê çawa dikarin bibînin an jî çawa didîtin ji ber ku van kurte çîrokana bingeha wan ji rastiyê tê yanî erê hinek tiştê ferazî jî têde hebû lêberê piraniya wan bingeha xwe ji wê kerasetê distend ev jî berhema min a didûa bû berhema min a siya jî sala bihûrî çap bû ew jî ez li xwe min kurtên dîsa berhemek a helbesta bû li wê derê jî min xwest asta ez bêjim helbestê hebek bilind bikim a pêşê gelekî sivik bû lê divê yadim min nîşan da ku ez dema bixwazim ez karim awayê edebî hinek din derxin pêş helbestê xwe hinek din bi motîvên ez bêjim beşên şiiran beşên helbesta wek ez bêjim ê azad ê klasîk bi her duwa wiya jî min xwest ez berhemekê pêşkêşî xwînerê bikim ساعتها تخش به مستف مالات هر عباب ما مست از خوازم بچه کشی بحثا دیاسپورایی بود نه روش از زمان کردی لمتروپولین اروپا دیاسپورایی چه حالی دایر خودی لیدر کتن آخابتن دن و مالباتان دا آخابتن گلو بیواردت کاری چی مرا ببیش yani براستی جیانا لدیاسپورایی نوک جیانا ویدری yani di jiyana دیاسپورایی da berî her tiştî azadiyek heye azadiya li ser zimanê Kurdî heye em dema bixwazin em zimanê xwe karin li wê derê bêyî ku em jî tişkî bitirsin bêyî ku ez bêjim zextik li ser me hebe tirsik li ser me hebe em karin zimanê xwe bi awayek azad em karin bikin zimanê rojane li gel zimanê serdest ê wê derê çi Almanî bi çi Fransî bi çi İngilîzî bi Emrîkî jan welatê bi li gora wê wek zimanê duyem em karin an jî jan em karin bikin zimanê yekem jî ji ber ku di malê de wextê me piranî li malê derpas dibe
ام کارم کن زمانی یکم جی اف آزادی لبرمایی بیی کو ام بترسن اف آلیوی پوزیتیفه آلیوی پوزیتیف دوام دما کو ام بس آلمانیا دیکن لآلمانیا حجمار گلکی زیده ین کرد هنه ین کرد آخیف ین کو کردی داخفن دی و بابی وان کردی زانن و بزارو که خوره کارن بی زمانی بپیون هنه اف جهه آوانا جهین کو آنجی فاکتورن ارینین کو دردکدن پیشیانه ده هر تشتین نینی جیانه تشتین نینی چنن همون کرد به هفدور ناجین یعنی لباجاری که کرد حجمار کرد زیده لباجاری که دن حسرت کرده که کرده که بینه افجیه یعنی دویم ویاجی هم جبیر نکن جانا دمان بحثا زمانی کردی آنجی گلی کرد لوی داری دکن او لکسامتونه يقول حمو باجار و باجارو كان كردي مهانا و تين باهر و كارن زماني كردي بيش فبن مخابن جانا حسرتا جوانا كو هفدو ببينن هفجي آليوي نيني كو نكاربن بزماني خوره بآوايك پروفيسيونالي مجهول بكن زماني خوي روجانا ازمينان كي ببدن لبر وكو حمو كسان زماني زاروكا زماني ليستكيه دیو باف چقا بزارو که خوره به کردی بپیده چقا پرورده یا کردی بده بروان دما که او زاروک درکف کولانی درکف دربه دما که زاروک لدردورا ویتون نبین که وان را به کردی بلیزه او دمی او زاروک اتوماتیکی اوی زمانی خوی سکاکه وقت زمانی خواه ببینه چبر افتشتکی پسیکولوژیکه زاروک زمانی وان زمانی لیستکیه اوانا وان فاکتورا همو یادم انتینن هف ام دبینن که اهل دیاسپورای روشامه باش ام آزادن دیده به هنک فاکتور دنجی هر بکن کاربن زمانی خود بکن زمانی روشانه ام کاربن زمانی خود ده همو آستادا ام بکار بینن اف گریدای وان تشتین کن منها جواره بود هلبت ام دما درواسی پروردهی فرمی ببین دادیه فرمی ده لآلمانیا 16 eyaleti mehene. O her eyaleti biryara perverdeyi bxwedide. Yani teçuateye demek o eyaleteki hege şaredariya ve deri gotibe ve deri derse zamanı dahi ki karı bedayin otomatik Kurdiji dinafteyi. Yani Jobona Kurdi ekstra tu daxwaz me çene buye. Eyalet adı deve ciber ku zagon veya döndür zagone de derse zamanı dahi ki jobo hamu zamana hatiye parastın. Eğer eyaleti ki ev otomatik Kurdiye o edi em dest bi karu xabati xwadikin karu xabati me çiye em dibêjin li vê eyaleti mînakez bêjim li bir Hemenê dersên zimanê dayê ki hatiye misûl werkirin hatiye parastin wê demê dê û bav dema zarokê xwe qeyîd dikin sekreter ji wan pirs dike dibêje zimanê wê malê çi ye yani sekreter ji wan pirs dike bêyî ku ew bêjin dê û bav bêjin dê û bav jî dibêjin zimanê me Kurdî ye li wir tê nivîsandin yani qeyîd kirin êde êdî mamoste zanin ku zimanê vê şagirtî ancî vî şagirtî Kurdî ye û êdî di dibistanê de hege dersê Kurdî heb otomatîkî zarok karibê beşdarî dersê Kurdî bibe form me ya ser lêdanê heyî divê wê formê dagire û ew form dê û bav îmze dikin û perwerdehiya zimanê dayîkê Kurdî bi vî hewî dest pê dikin. Weke min got yani li vê derê em dinerin ku prosedûrek heye ev prosedûr bi vî hewî dimeşe serlêdan heye form tê dagirtin û hege li wê dibistanê dersê zimanê dayîkê Kurdî hebe ji xwe zarok beşdarî dersa dibe dema tu nebe çi dibe li vê derê hinek pirsgirêk derdikevin pêşiya me yek jê em du mamoste ne 5 rojê me hene her roj em li dibistanekê dema ku dibistanek din hejmarê Kurda zêde bi li wê derê û em dibîsin ku ser 14 şagirta dema ku şagirt li wê derê qeyda wan hebe mafê wanî zimanê dayîkê çî dibe
لی ام دما مستنه او دمی هودانی ما نحاجی بردوام مثلا ام دبیجن و سه چار دبستانی دن هنه دبیل وی دریجی درس زمانی دایی که کردی بیدایی وی دمیجی ام به سناتوریه و دکبن پیوندیه یعنی وزارت پروردهی ام دکبن پیوندیه ام جوانه دبیجن و حوجی داریه کهیه و دبی درس زمانی دایی که کردی لوان جهانشی بیدایی او دمی جمعت پرسین جانا جبر کو از هم اندام یک تیما مستی کرد لآوروپا مبرجی جگری سروق و جمعت پرسین تو بیجن ما مستحنه یا هم ناس کن امجی پیشنیات کن ام تو بیجن هنه فلان کس ناو پاشناوی وان ام جوانه تو بیجن و دور وزارت پروردهی فرمی اعلان کرده تو بیجن ام لما مستی که ما مستی که دکارن و ین کو علاقه وان لسر زمانی کردیه ین او شرط و مرجین کو تی خواستن لباوان هبه او دمی سر لیددن و بوی هاوی دبن ماموستی کردی جبو ماموستی تیه جیاد خوازم بکرتای تشکی بیجم نه حقا حسان مخابن جبر کو پروردهی لأوروپا مجال گلکی گرینگو یعنی تنی ماموستی یک کلوه داری خواندن خو خلاص کرده و به ماموستی زمانی کردی به سالان لوی داری کار کرده جی دما تی آلمانیا ام تنینها بس آلمانیا دکن دما تی آلمانیا مخابن نکاره دست به ماموستی تیه بکن ایدی جواره دبیجن کانی او دیپلوما کو تستندی او فرما ماموستی تیا کو تنوی داری لترکیه کریه گلو لآلمانیا جی در باسپار یانا رادب تینن باهر شرط و مرج یکم او که جالی پداگوژیه و چقاس حاضر کل آلمانیا کار به درسی بده دما که او فرماسیون پداگوژیه لبا ماموستی مهبه لگن ویجی دید بیجن تمام که اوجا تچقا حاکمی زمان آلمانیه شید نه جبر کن نتنی زمانی کردی دوی هنگ زارو کنن کردی فیلم نکن دخواست بین به علمه شبوناوی J1 آستا زمان هیه J1 زانینا زمان آلمانی جوان دخواست کن دوی اثبات بکن که آستا J1 آلمانی فیر بونه و بوی هاوی کارن دست به ماموستتیه بکن هلبت او دیپلوما آنجی سرتیفیکایی که آنینن که ماموسته زمانی کردینه او جی لسروانجی دسکنن دنرن کابه چقاس تیرده که یا تیرنک یعنی بکرتایی او پروسیدوری که به وی هاوی دست فیده که و حتانی که ماموسته دست بکار بکه گره که وانتشتانا هموی حاضر بکه که کاره به داوی دست به ماموسته تیره تپرس کرده گو علاقه چاوه علاقه سر زمانی کردی از کارم بکم دو بشه یک شی هن معلومات هنن براستی زمانی کردی زمانی خود بینن دبیش اف زمانی کالو باوی منه پیره منه بورا ویجی قدر قیمتی دادن زمانی خود هنک جی هنه مخابن دناف برا دو زمانه ده دگرن یعنی مینا کس بیشن سالانه ترکی پیوین روحی وان کردیه تما ده پیوین هاوکن به ترکی چه دکن لی روح کردیه تفیم دکن تبیشن مثلا شوار رونشتمه فرماوی کردیه لی به ترکی دبیشن همان تشتی به ترکی دبیشن تو ویده میزانه که روحی ناجی کردیه اف آلیجیه یعنی آلیه که خرو کردینه کردی پرباستانن آلیه دن اسیمیله بودن لیور اسیمیله بودن هاتنا آلمانیا دنا برا زمانی ترکی و آلمانی چونن و هاتنن لید خوازن زارو کیوان بکردی به علمن اف جهنه لی علاقه از کارم بیشم دما که زانبن درس زمانی دایی که کردی هیه علاقه هیه لی دما که نزانبن او جن نزانیه تیجبر که تبین وا من نزانی بو که زارو که مکارم کردی جی فیر ببین جیران خود بیسن یا جیدی ناده بیسن تبین مزانم بیا میجی زارو که خوشانده با انجی منیجی داخواست کرده با اف جی از کارم بیجم لگورا زانی نوان علاقه وان جی دکمله اگر زانبن
بالا خود دن زمانی کردی زاروک خودشینن و دام کو نزانم کو درسن تایی که زمانی کردی و درسن تایی که حقی وانن کارن به حقی بکار بینن او دمیشی دوره او از کارم بیایی بیش. باشه مامۆستا سپاس دکەم کورتێک بەرنمەیانمەمە لێ ئەس دەخوازم بچێکی بەحسا بباشە خەباتێن وەیەن کۆما ڕاستنویسا کوردیجی بکەن هەموو لە ئامەدێنە سەرچاوسەران هاتن و کۆمێکی وە یا ji zimanzanan pêk tê wek koma rastnivîsa Kurdî ama du sê derqet behsa xebatên wê koma rastnivîsa Kurdî jî ez ê gelekî şad bibim. زۆر سپاس ji bona pirsetiya hêja bi rastî jî van salên dawî ji bona standardbûna zimanê Kurdî yanî dema ez bêjim standardbûn bera şaş neyê femkirin helbet zimanê Kurdî standardtir yanî Mîr Celalet Bedirxan çi be hîmê wê avêtiye lê dema em behsa standardbûnê dikin ez behsa êdî rastnivîsandinê dikim ji ber ku di hemû zimanan de şoreşa ez bêjim şoreşa ziman çê dibe. Li Almanya jî berî 20 sala mesela dewletek heqwa mezin berî 20 sala rabû gotin em şoreşa ziman çê dikin û ji alî rastnivîsandinê de di hundirê zimanî Almanî de hinek tişta guherandin ji alî rastnivîsandinê de digotin mesela filan peyv ew ê ne bi tenê fêyekê be ew ê bi di fêya be pêşniyar kirin li dû nirxandinên ez bêjim hêja dûre ev hate pejirandin û niha hemû Alman di berheman de ew pêşniyarên ku hatibû kirin bikartînin. Em werin ser zimanê Kurdî. Di zimanê Kurdî de hin tiştene hîna tam rûne niştiye yanî Mîr Celalet Bedirxan mamostê me hemûya ye karekî gelekî pîroz kiriye hîmê zimanê Kurdî ye lê hinek tiştene di nav civata me de di nav nivîskarê me de di nav zimanzanên me de bûyîn bûne mijarên gengeşiyê ji bona ev gengeşî ji holê rabe Vakfa Mezopotamya karekî gelekî hêja kir malawan hezar cariya ve yên ku serkêşiya vî karî dikin malawan hezar cariya ve rabûn gotin em gereke lê binerin pêşniyazek çawan karin bikin gel wan ê karibin bibin bersivek ji bona vê mijarê ketin nav hewldanekê û mamostê me yên hêja ku bi salan e di nav vê mijarê de ne ji bo zimanê Kurdî serê xwe dîşînin hatin bahev dûreban min jî kirin ez jî bi kêfxweşî û bi serbilindî derbasî vê komê bû niha li Amedê komxebata me berdewam dike du komxebatê me hene yek jî xelas bû niha komxebata di dûa jî ji bona amadekarina ferhengek bi pir zimanî îngilîzî yani Kurdî îngilîzî û Tirkî ji bona beşa perwerdeyî ye hevalek me gelekî pêteabî gelek xebatek hêja afirand em jî bi hevdûre li ser wê berhema wî bi hevdûre dişêwirin em lê dinerin kavê gelo em bi çawê karin piştiriya wî bikin ev jî komxebata me ya di dûwa ye em ê çar pênc roja di ser wê bisekinin ev cara pêşî ye rûbirû em ê bên bahev ji ber ku korona derfet nedabû ser onlaynê xebatê me çê bû hetana helbet komxebatên bi vê hawî hêviyek gelek mezin didin me yanî em dibînin ku zimanê Kurdî hatî wê astê ku êdî akademisyenên me tên bahev li ser wê danû dikevin nav danûstandinê pêşniyaran guhdarî dikin pêşniyaran dinirxînin ev helbet cihê kêfxweşiyê ye û ez serfirazim ku ez jî di nav vî kar xebatî de ساعتا تخوش به مامۆستا ساعتا te hemû hevalrên te yên ku di nava kettelefta vî kar û barî dane tiştek heye me hemûyan digihîne hevdû erda Kurdistanê ye zimanê Kurda ye fikr û raman û îdeolojî çi dibe bila bibe tiştên ku me bîne cem hevdû gelekin û pir jî biqedirin saeta te hemû hevalrên te yên ku di vî karî de kar û xebatan dikin mala ava be te şerefta bernameya me serserê me ser çavê me re hatî peyvên te yên dawî jî dikarin bigirin.
اف شرف جبونا من از گلکی کیف خوشم که هیجاین وقت هنه که دکفن ناف کارو خباتین زمانی کردی از گلکی کیف خوشم هیوی دارم من برسوی و باش داوه و سلام ریزی با همو تماشاوانان مانا و هزار جاری سر هر دو چاوین من هاتی گلک بدلی من بو از باش باورم کو گلک بدلی تماشاوانین میشی ما مسترونی استیر که میوانه مبو ببینیم خیر و خوشیه ده بخاطره